Kroz ovaj video upoznat ćemo se s načinom na koji možemo uraditi sintagmatsku analizu rečenice u Wordu. Znamo da je naročito važno da sintagmatska analiza bude pregledna, kako bi se uočile sve sintakseme i njihove međusobne veze unutar sintagmi. Pred sobom imamo, kao što vidite, otvoren Wordov dokument i već otkucanu rečenicu koja će nam poslužiti kao primjer. Najprije je važno da list na kojem radimo okrenemo vodoravno i tu ćemo uraditi tako što ćemo u gornjem izborniku Worda odabrati opciju Layout, potom onu koja nam omogućava da biramo orijentaciju papira i odabrati opciju Landscape. Potom ćemo pomjeriti margine desno i lijevo kako bismo dobili više prostora za slučaj da je riječ o dužoj rečenici. Također možemo pomjeriti i gornju i donju marginu. Ja ću ovdje centrirati sada rečenicu da bi nam bilo to malo više estetski sređeno. Nakon što smo obezbijedili adekvatan prostor za analizu, potrebno je da u gornjem izborniku Worda biramo opciju Insert, a potom opciju Smart Art. Na ovaj način smo dobili cijeli niz grafikona pomoću kojih možemo prikazivati i organizirati informacije. Nama su bitni oni koji omogućavaju hijerarhijski prikaz informacija, budući da sintagmatska analiza rečenice upravo prikazuje hijerarhijski poredak sintaksema unutar sintagmi kao i sintagmi unutar rečenici. Nama najviše odgovara ovaj oblik, odnosno ovaj grafikon, pa ćemo kliknuti na njega, potvrditi da nam je on u redu, odnosno da je adekvatan i dobit ćemo njegovu osnovnu verziju. Pomjerit ćemo granice ovog grafikona, naravno pazeći da se ne desi evo ovo što se desilo meni, da pređe na narednu stranicu, dakle prvo desno, pa onda prema dolje. I sada možemo raditi analizu. Krećemo sa predikatom uđoh i odmah označavamo da je riječ o verbu. Uđoh kako? Uđoh skinuši. Imamo verbum koji se funkcionalno preobrazio u adverb. Skinuši šta? Skinuši cipele, supstantiv i kakve cipele? Teške. Ovdje vidimo da ispod kućice u kojoj smo upisali cipele nemamo dalje novih kućica u koje možemo upisivati ostale sintakseme. Da bismo dobili kućicu u koju možemo upisati teške, sintaksemu teške, potrebno je da desnim klikom miša kliknemo na krajeve ove kućice, dobijamo izbornik, biramo Add Shape Below i izbacili smo sebi još jednu kućicu u koju sada možemo ukucati da su to teške cipele. Teške su adjektiv. Ovaj ovdje prostor, ova ovdje kućica nam nije potrebna, tako da ćemo na nju kliknuti i tipkom Delete je obrisati. Uđoh kakav? Uđoh izgubljen. Imamo ovaj predikatski apozitiv koji podrazumijeva da se adjektiv funkcionalno preobrazio u adverb. Kućica koja nam je ponuđena ispod također nije potrebna, pa ćemo i nju obrisati. Ali nam je potrebna kućica koja će iz predikata uđoh omogućiti da upišemo gdje uđoh. Uđoh u kuću, supstantiv koji se funkcionalno preobrazio u adverb. Kakvu kuću? Raskošnu, adjektiv. Čiju kuću? Kuću susjeda, supstantiv koji se funkcionalno preobrazio u adjektiv. I čijih susjeda? Mojih susjeda. Potom opet na naš predikat uđoh kliknemo kako bismo dobili novu kućicu u koju ćemo upisati da uđoh čudeći se.
verbum koji se funkcionalno preobrazio u adverb. Čudeći se čemu? Čudeći se praznini, supstantiv. Praznini čega? Praznini predvorja. Supstantiv koji se funkcionalno preobrazio u adjektiv. Na ovaj način, kroz opcije koje ste mogli da pratite u toku analize ove rečenice, dobijamo pregledno urađenu sintagmatsku analizu rečenice. Sada imamo opciju da promijenimo boje, na primjer ovako, tako da nam svaki nivo bude u drugoj boji, ali to je već estetski segment ovoga. Ono što je nama važno jeste da smo uspjeli da analiziramo sintagmatski ovu rečenicu. Bez obzira o kolikoj rečenici je riječ, moguće je da uradimo ovu analizu i evo jedan primjer kako duža rečenica izgleda kada se uradi ovakva analiza.